Reka tubasuze kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye na Cretin Hirushwa dufatanyije na Noel ku buhanga bw'ibyuma. Muri aya makuru turaza kubabwira yuko mu karere ka Gicumbi umugore w'imyaka 42 afunzwe azira gufata umwana w'umuhungu w'imyaka 14 ku ngufu. Turaza kubabwira kandi ko umujura ukomeje kwiyitirira akinjemusi byatumye uyu muhanzi afungwa amasaha 5 yose azira ibikorwa bibi byakozwe n'uyu muntu umwiyitirira. Naho mu yandi makuru turababwira yuko umukecuru w'imyaka 57 yagiye mu mihango nyuma yo kwikingiza urukingo rwa AstraZeneca. Ni amakuru twabateguriye ku Ibendera TV, reka mukanya tuze tuyarambura yose uko yakabaye. Sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakazamashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzana ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragera usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ukugerayo gusa andikamo Ibendera TV maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV, ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Nongeye kubaha ikaze muri aya makuru mu Kinyarwanda ku Ibendera TV. Twababwiye yuko mu karere ka Gicumbi hari umugore w'imyaka 42 ukurikiranweho icyaha cyo gufata umwana w'umuhungu w'imyaka 14 ku ngufu. Reka iyi nkuru tuyikurikire ku buryo burambuye. Mu karere ka Gicumbi umugore w'imyaka 42 arashinjwa gusambanya umwana w'imyaka 14 ku ngufu. Kuri uyu wa kane itariki 16 z'uku kwezi kwa cyenda muri uyu mwaka w'2021 ubushinjacyaha bwaregeye urukiko umugore w'imyaka 42 y'amavuko wo mu karere ka Rulindo mu murenge wa Bushoki mu kagari ka Kayenzi muri aka karere ka Gicumbi bukurikiranyeho icyaha cyo gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 14 bumusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Iki cyaha cyakozwe ubwo uregwa yajyaga akureba umukecuru w'inshuti ye ngo ajye amufasha imirimo yo mu rugo avuye mu karere ka Nyabihu. Ahageze ahasanga umwuzukuru w'umuhungu w'imyaka 14 wabanaga na nyirakuru. Baramumuha ngo bajye bararana ku buriri bumwe kuko inzu yari ntoya, aribwo yahise atangira kujya asambanya uwo mwana. Umwana yaje kubwira nyirakuru ko iyo bigeze nijoro uregwa acunga asinziriye akamukuramo imyenda akamusambanya, ariko kuko yari amaze gusaza ntiyabasha kubyumva. Nibwo umwana abibwiye umukuru w'umudugudu, bahita biyambaza inzego z'umutekano, atabwa muri yombi aho afungiye kuri sitasiyo ya polisi Ibyumba. Iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga ko uregwa yisobanuye ahakana icyaha aregwa, mu gihe mu bugenzacyaha yabyemeraga ndetse akanasobanura uko yabigenje. Ibi ngo bigaragaza ko abizi neza ko igikorwa yakoze ari icyaha gihanwa n'amategeko, ariyo mpamvu agerageza kugihunga. Icyaha aregwa nikiramuka kimuhamye uregwa azahanishwa ingingo ya 4 y'itegeko nimero 69 akarongo kaberamye 2019 kuwa 8 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2019 rihindura itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urubanza ruzasomwa tariki ya 23 z'uku kwezi kwa cyenda muri uyu mwaka w'2021 saa 2 za mu gitondo. Uyu nguyu nyiri gukora iki cyaha akaba imyirondoro ye itashyizwe ahagaragara.
Babwiye kandi ko umujura wiyitiriye King James agakora ibikorwa by'ubwambuzi byatumye uyu muhanzi afungwa amasaha 5 yose azira ibi bikorwa bibi byakozwe n'uyu muntu umwitirira. Reka iyi nkuru nayo tuyikurikire ku buryo burambuye. Umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo Ruhumuriza James uzwi ku mazina ya King James mu muzika atewe inkeke n'umutekamutwe ukomeje kumwitirira akambura abakunzi be. Ku gicamunsi cyo kuri wa 17 Nzeri muri uyu mwaka wa 2021 ubwo uyu muhanzi yaragiye kuri banki imwe mu za hano muri Kigali yahuye n'umwe mu bacunga umutekano w'iyo banki wambuwe amafaranga 500,000 n'uwo mutekamutwe wamwitiriye. Ubwo King James yinjiraga muri banki uwo musekirite we yahise asohoka atabaza abashinzwe umutekano aribo polisi, nibwo uyu muhanzi yasohotse agatangirirwa mu marembo agasabwa gukemura ikibazo afitanye n'uyu musekirite. Uyu muhanzi yavuze ko yamaze amasaha arenga 5 yose agerageza akumvisha abashinzwe umutekano ko ntaho ahuriye n'ubwo bujura, ahubwo ababwira ko amaze igihe yakira ubutumwa bw'abakunzi be bamubwira ko bambuwe n'umwiyitirira akoresheje urubuga rwa Facebook. Uwo mutekamutwe wiyitiriye King James ngo yandikira abantu kuri Facebook akababwira ko afite groupe y'abakunzi be ya WhatsApp. Iyo amaze kubashyira muri iyo groupe ababwira ko afite umwirondoro utandukanye n'uwo benshi bamuziho. Ababwira ko ubundi amazina ye bwite ari Theophile Bibutsundi, akaba ari naho ahera ababwira kumwoherereza amafaranga ku mpamvu ziba zigiye zitandukanye. Hari umukobwa yashutse amusezeranya urukundo niko kumucucura asaga 500,000. King James ngo yagaragaje ko atewe inkeke n'uwo umutekamutwe ukomeje kumwitirira agacucura abantu utwabo. Asaba abashinzwe umutekano gukurikirana uwo mugizi wa nabi ngo kuko niba aho ageze bagiye kujya bamuhagarika byaba bikomeye. Yavuze ko kandi yumvise ko uwo umukobwa yanamureze muri iribu, gusa kugeza ubu ngubu ngo ntacyo yari yabitangarizwaho n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda aribwo RIB. Agakomeza asaba inshuti ze abakunzi be kuba amaso bagahangana n'uyu umutekamutwe wamwitiriye. Mu yandi makuru twabwiye ko hari umukecuru w'imyaka 57 yose wari umaze imyaka 20 yaracuze, ubu akaba yongeye gusubira mu byo bita imihango nyuma yo gukingirwa urukingo rwa COVID-19 ruzwi nka AstraZeneca. Reka iyi nkuru tuyikurikire ku buryo burambuye. Umubyeyi witwa Jacqueline Godwolf ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza yavuze ko asigaye ava amaraso mu gitsina nyuma yo kubona igipimo cye cya mbere cy'urukingo rwa COVID-19 rwo mu bwoko bwa AstraZeneca. Uyu mukecuru cyangwa uyu mugore Godwolf yahise ajyanwa kwisuzumisha kwa muganga ngo amenye niba ari kanseri cyangwa ari ikimenyetso cy'ubundi burwayi, ariko ibisubizo byagaragaje ko nta kibazo icyo ari cyo cyose afite ku myaka ye 57 nubwo yasubiye mu mihango kandi yaramaze imyaka 20 yaracuze. Godwolf, umukozi ushinzwe imibereho myiza wabonye urukingo rwe rwa mbere mu Ukuboza, yemeza ko urukingo rwamuteye kuva amaraso. Icyakora abaganga bashimangiye ko nta nzira n'imwe igaragaza ko ari rwo nyirabayazana. Uyu mugore yatangarije Mail Online ko kuva amaraso kwe kuremereye cyane kuruta uko yakundaga kubabara mu gihe cye kandi ko byamaze hafi icyumweru cyose. Amakuru yemewe yerekanye ko hari raporo 366 zerekana ko hari abantu bagiye bava amaraso mu myanya y'ibanga nyuma yo gucura, nyuma kandi iyo guhabwa urukingo rwabo rwa COVID-19 yaba urwa AstraZeneca, Pfizer cyangwa Moderna.
reka mbashimire cyane mwe mwari muri kumwe natwe muri aya makuru twabateguriye tukaba twanayabagezagaho ku Ibendera TV. Mbifuriza gukomeza kugubwa neza ari nako mbibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ni amakuru mu Kinyarwanda mwari muri kumwe nanjye na Christine Hirushwa, ku bahanga bw'ibyuma twari turi kumwe na mugenzi wacu muri Bukiye Noel. Ndabashimiye cyane mwese, mugire amahoro n'amahirwe, Imana iba abe hafi.